A što se tiče utakmice u Travniku, koja je naša ekipa, ženski rukometni klub Jedinstvo, pobjedila sinoć rezultatom 23-22. Mogu reći da smo iznenadili sami sebe požrtvovanošću igrom, prije svega igrom u prvom poluvremenu koje smo imali 4-5 golova razlike, ali kao što zna javnost fudbalska, koja ekipa je u prosjeku 15 godina, tako da su naše ove greške, odnosno dječačke bolesti i dječje bolesti sami su sebi zakupali, da tako kažem, situaciju, pa smo dopustili domaćinu da se vrati i izjednači rezultat prvi put u 50. minuti. Onda nakon toga je igrala se gol za gol, gdje je za divno čudo, eto mi, da tako kažem, na iskustvo smo uzeli 3 boda u Travniku. Što se tiče, želio bih da pohvalim prije svega golmancu Andreju Lučić, koja je branila 2 ključne lopte, kao i naravno koji uvijek iskusni Đuro Rozović, s tim da je pobjednički gol postigla Žana Avdić i to naravno treba istaći, treba prije svega da sve djevojke dale srce na teren, samo tako i možemo upisati bodove.